nsia Ghana mai adehye mamu nyina mu achi SOMPA 106.5 SOMPA FM anopono nsia kase bobre enedri wofa SOMPA fidikese ya wasantemantamu ayedam aya 93.1 ayiko afabi 100.9 afe Paris France abochimemu ayada for radio takwa 101.1 kase boyi enam ho takwa denso ya 103.3 anatachiman aya SOMPA 106.1 na kase bonne denni hwamunti Sunyana Fonso fa I was SOMPA 98.9 and Granza 90.7 doma 101.3 and afi decoder na sonso ya nemu ama renfio samanke sim enso ya Kingdom 106.1 ana samodro ya yete erbano nyumakuo bia daroma ana wanma so ya sene Nana keje sika mplemente na dawurmentiri yete baabi wode adanse mu neomapa ede atayechi end point homeopathy clinic na yetene so ani asori 2074 se yanka nchiro se nananom dudu no won masanso akofa ede ababie mu ansam wo yede ba no eni mu ni binie Ghana Navy adwumakuo no womo akire Nigeria de hye beye edubia na womo akose sushen bia na efiri honom ebesen akotema Asofo ya wo hwe wo ma Ghana nwomasuamu ensamu enso akasa adiafa ye mofra no student loans ahodo a eduruma bia ya na wogegye no ho Mampeni abedi akire atenaye en womode abasobode kodie ma enyumaku ahodo bia ensha bayanse nyina no efa emafrichi komuni ehu ahunidi a ebata ho Sanso ana yebako aye North East region Andis ya manyoko ya wamwa walwala nso bo afuye papa atrase wo hwemu a mrahebedwa akonya no anya de wonsa eka akrokra Center for Plant and Medicine Research penyinipa wodano ene de abetu dwa se womda so a etoto niam asede be ya se wo ka obi a ehumpane wombetimi ayebi Anena Food and Beverages Association of Ghana one so arbo man yesa atoa dodo no aya adoso an womsere 2026 budget no mabim tempim Omanfo bi a ete kwame krom en womde atu dwa se ni tishu ni womu a womu etwi pragia yi ebiese ekwan ya prosifo de womu nam so ewo womu checkpoint ahodo no hadwene na yebako India man no emu na wiemhye no so ekohwia de hye besa hanu aduanan baako eguye na warmu nyina nka krokra nipa baako pe na etenase no wowura na fedie ne ho atone yie pa na wabom nche so abekyerkyerem sane na nsem esitie kan ye ho wabra yede kasebo no enchiemu ahodo nso ebeto aso ede amamu midin ede adwoa asare mene AKOSUA AGYEIWAA KODIE ADWOA Afei yenjebre ensem no enchiremu ankasa enie Ghana Navy adwumakuo no akire enipa beye du ya sa nipa du no wo mu nyina eye Nigeria adehia na yesu se wo mu akwakọ tete sushen kesie bia na eye Panamanian flag merchant vessel grandi ebie ye ba besene akọ tema ene ne mpotemu na enra ene ye kire sa enipa edu no na Ghana Navy echire mu ese na esushen no eyade se efiri honom eba besen na akọ tema empotemu honom akọ akọsoe na nhwehwemu a wo madi kan eye ekire se sa Nigeria adehye beye edu ya ye kan wo masemi mo tesa sushen mu efri Lagos port ya ewo Nigeria honom eho en wo mo ekotesa sushen no emu na empenifo ewo ha bo honom echiremu ese sa enipa edu ya kire wo mo no ya dane wo mo e de ama Ghana Immigration Service afei port control empenifo eda no na marine police fo se wo mo enso wo mu na enhwehwemu a esefata no enkoso wo sa ensem no emu na enkrata a wo mo de ba ye ewo wo mo Facebook post so enra no Ghana Navy for eyetiawa ne kurakura mu no wo mo de arehemu nsem ekọ e de ama wo manfo nyina sei wo ma wiata so se wo mbema wo mani ada ho se de be ya nipa binumu a yepo ahodo eso wo mo empese asomdwie ebekoso na ebiti se Nigeria 410 ya kire wo mo obi anim de na wo mo hyesa subonto no mu eye ene adekora na nko wo ba be wo Ghana ha enti Ghana Navy for se wo mbehye
se yepo ahodo no eso no bambo ho nsam de wo betimi ama no agina mu dankran se de be ya niam bi atete sei no wo betimi si ano kwan. I was say to us no my Ghana you be wom say kwaba no say your mofra no one mo sha say wo mu rasu apon ahodo mu ne ntete so ko ahodo no mu no a aya na ban no ama wo mo bosia ba ko mienu bi sa ne be ye na sabe one mo adrum bi ya na sikasam ne ho tua akwakwaya den dia ma wo mo no safo no nyina ho betumi ahen ha wo mo na wato ne din say student loan trust fund eno anam so ama enei ababada dwa say anam se drum bi ya na sikasam wo den ti enkoda dodo no na sa desuafo no na ni tua so akwakwaya den ade ama wonom na wosofo ye ohwe Ghana ngomasua wonsam so ye rohana idrisu ade aba wose Ghana ban egu ahoboa no hyehyɛ so se won bahwase na be ya interest rate adwuma bia na bededa so na abosia no hunsi ho ekosoro no won betumi aye bibi ede afa ho na ne nyina no aye na montuo soronko na ebeboa yie papa ebiem Wachirose enei abano asan ahodo binumu a wase one modern yetwe na national security one modern yadwuma wase COVID-19 mu okurampo no ehyen ahodo bi kokodidi one mo enchan ye wase ne nyina mu no abano hwe sane ye baya ne nsa betumi akasa hyen no eno so mu na montuo Ghana pan eguso. As you yourself rightly observe, COVID, the country had to go through some national emergency in containing COVID, and probably at the time national security required those vehicles. You know, government procurement, you couldn't have been waiting that go through procurement of 1 to 3 months to get vehicles to release to national security. They needed to be around the country to support health emergency staff in fixing and supporting the delivery of health services to those who required it. Chairman, I'm liaising with the Office of the Chief of Staff and the Office of National Security Coordinator for the retrieval of those vehicles. I was only a tenant kai ayesofwa. Washo Ghana ngomasua mu nsam so yewra Haruna Idrisu. Wo ensemfofro emuno mampanyine abedi akire atenaye ede abasobode akọ ede ama enyumaku a enhye aban ase NGOs ahodo ene ankrankra enyumaku a wo maka wo ho abomu a wo mo boa sede ye beya ema fichire komum ene ehu ahunidie hu nsem no ebetimi agina brane tichiru pa ewo enkurasi ahodo ene emu enkoda maiwa wo mu ekosuku na wo kire mu semre bi a atwam no na saade we yakwa ye wo haw kese pa ne tichiru ene nkurasi no obu ho no mo abosom ne sokora na ne bosom yakwantuo no wonhunu sede wo twa no sansa mo asetampa de ne kora no ebi ni ho entie ne se nanum ena wo be ko afichire no a saa 5 days ni nyina wo betena fie kopem se wo bewie ansa na wako ebasa nso a na amadesua ho nsem no ene humasua ho nsem no ya atope wo saa odisuani no na brabom na wo sesesi ade enam NGOs ahodo a aba ene private associations a wo mo ya campaign ahodo ya nkyerɛkyerɛ boa cheche sanitary pass ahodo no enti no saa oha no eso ate aba fom kura na Press Secretary ewo atenaye honum eye amaprat na chese mampani abedi akire na tenaye ho asem ne yekan wono enagina mampani abedi akire anemu edison semi ekotu dwa wabra na gospel music gratitude 2025 jumedie no ekoso enra. I also applaud your team's thoughtful initiative to support young girls in the community with sanitary towels, a vital national cause. Approximately 1 in 4 girls in rural northern communities miss school during their menstrual periods, leading to significant learning losses and decreased confidence. The root cause of this problem lies in the limited access to sanitary pads and poor school sanitation and hygienic facilities. Many girls are forced to use less safe materials, which increases the risk of infections and other health complications. This initiative aligns perfectly with the ongoing efforts under the leadership of His Excellency President John Dramani Mahama, who continues to champion the empowerment and well-being of women and girls across Ghana. Abusiafo eni ayekoti esesie yi eye amaprat wono eye press secretary ewo office of the vice president. Afeya ko walewale anu Northeast region.
ande si amanyoko mabunu bia ewo ho no mo na ekasa yi wo mo kyerem se wo mo bo afuye papa pa na wiasem kwoto didi a sabio ne banso didi na wo hwemu a wo manfo wo mo ye adwuma pa ebo aye na wo mo kan sempa nam sokorampo ma ande si amanyoko ba power 2024 abato ya 2 ye ni mu no woko wareware ya chese wontumi nka na wonyi wan mo efi na ne nyina mu okra na Ghana ban mampanyi Yewura Tontromani Mahama ehye won mo bo se anyade anwana mo bia ya ban na beche no wo beyi won mo din dia frɛ mu chichiru ani appointment awodo ya wo beye na so ne ye hwai wo se aban na checha wo mu bubo din na nko mo nim se aban ne nkwa wo ma na anya hwe kra no walwale ade hye wo mo so mra se badwani anani pa wo no ya parliamentary candidate e wo honom Owura Abdallah Abubakar opanyimpai ankanedin bepiem na so won matie din no a anyade opanyimpa ne din ba munom se na no so ne sai na ya sa kwakwa ese mampanyin Yewura Tontromani Mahama won na ban adada won mu yie pa ya wo mo kan dia kyerɛ se wan sacha na dwene a 2028 won betu mofo. You are not even paying attention to them. During the campaign time, our communication officer, when he went to the FM station to do campaign for NDC, after the program, they have to let him stay there so that people will come and gather him to his house, risk his life and do everything for the party. But now when the communication officer is asking them what is going on in the party, they are saying that he's attacking some people. So we are urging the party to give, or the national, to give an appointment to our honorable Abdallah Abubakar, because we have fought for a long time. Even the Jumawura police and fire assistant, they are neglecting the grassroots, because they were seeing us draining the PC for campaigns, which is totally bad. I was your natural sir, I don't know, Andy C. Mabunubia, one more and Wawale, Northeast region, Wamone and Yokoti. Ye kai wo se SOMPA 106.5 FM anopano sia kaseboa Nana KJC Company Limited aso asene ene da so kinkan ede emamo wo ensemfo from no executive director ya woda Center for Plants and Medicine Research ano eye obenfo Alex Asase na wode atu dwa kyerɛkyerɛ adwuma soronko ya natena ye no wo moye ene enisuade hunu a ekita wo mo ede ema oman eda ache na wakyerɛ hia se esese ye de plant medicine edi adwuma hodo ena afa wo mo so kwayat na ya wo mu di sa adwuma no wo mo nso adwuma wo mo ba beye aboa na etimi amasa ni suade hunu no abam wo se nanse mu ntemu atan no etimi enya sika bi akototototo mfidi akese ya ekɔ animu a wo mo de ba beye nhwehwemu na ene ye nua hodo a yeduadua wo mai emu sede so ebetimi abanfaso ye hahan ahodo betimi abanfaso ede ama pomuden na wo se nanse mu ntemu ade baako a ukọ yaresa hodo no a eba eye womo a ewo eka womo no enunti en womo hwese enche kora asoye no womo ne pharmaceutical companies wo memu beka bomu se de be ya wo betimi aye ewo aduro yi ebie enti wukọ ayasabia na owoka obi a wo ba ne ye de awo se de be ya enuoma ebetimi akọ wo chieche mu kakra ekire SOMPA kase na vaccines ye betimi produce na esese ye test every lot be a ebeba out center institution na yafa sa asudie enti already no the vaccine potency ama vaccines a sabe ye de hwe se owoka obi a vaccine betimi de awo no a se owo no sabe entimi enku no na ayi ye bibi eda makoma so pa esan se ye mame nom ye sister nom ye papa nom eko efum dodo na wanhwe ya na wakutia aboatia no so na wokawa se yeni bibisa na chese obeto anananom enti eye bibia center ye de ato yakoma so afi mpokra de ye pese ye establish snake farm enu achi ena professor editu dwase atan no wo mu wo hawdu bebre eniema wo ho esese wo mu ye enso wo ma hoden enso ntia dawuruma wo mu a wo mu nsamu ewu obie aban ankrankre wo mu beso center no ase se de be ya wo betimi anya emfidie no dodo no aka ho na dwumadi a wo mu de esi wo mani so no wo mu betimi aye for how de ya fa bebre mu esan se
many workers saying your infrastructure is in a deplorable situation. Say infrastructure now your baby I want you see say administrative block, but say you use those places also for research labs for any space to cry and any good lab spaces research. I feel Any ya yekuti esesiei eye peni kwankyerefo a oda Center for Plant and Medicine Research ano Professor Alex Asase. Ane nyina hwekwan sebo some ya yasem woyi Anton kwapim sebe kona wi yede na wo ma Ghana photo san for Dr. Kasela to Fosen wakomra shebedwafie na fe wo ma Ghana akoma bosika yade bedi juma afoforo ye besim 2026 no watumi akwa dwam na ne warese ne nyina atese akwo adiagu mrahye bedwafie na anu nam so ma Food and Beverages Association of Ghana wo mo de adesrade bi ato Ghana aban anim wo mo kyerem se ene yensu to na so fam woden pa wo hwem wasa 2026 budget no wo manam no motatie se ne atoa wodo ya ban wo sumudi agum wo no anyasem kuma eno ana won mo sere se adawroma senke betumi na nka ban betie wo muso frenko ade a ka Ghana ban enhwe na atoa ya wasase senke ode ba na ama 2026 nioma mo ya den no won hwehwan dodo no aso ya senke oyifiri wo kora no ke betumi adwa wose biem ya woto ebu won mo asabio eya ye nwura ewo Ghana ya ye hunu faso bia ya de bra yi wose bi ye COVID-19 levy saa to ne yanyin firi ho ene to awodo bi ye kaka ho a ye hunu se emmoa ema Ghana no ne nkan ko ne mpuntuo entumi enkoso afei wose import duties awodo no eno so to awodo no ye dada so no aya na esusu ye pa ense kwa baso obi kra neoma de ba ana wode neoma ekọ ene mu nsansam a ehu sika sembe wie kire no na sa Ghana fo mom ene ye ba baso ade so no ede egu won so ne nyina no na aka wo bi ama Food and Beverages Association of Ghana atwakrata wamo ade piedwa esra ban no se wodi adawro mo wantete neoma so no wantwe neoma so no wanwene Ghana fo ho